jako já, dostanete super dárky. Když to ale nevyjde, Tak to ne, je 9 ráno, sobota a Sára ještě spí. Samozřejmě, pokud chcete takový tip, jak mít chvíli pokoj od vaší přítelkyně nebo kamaráda, kohokoliv, pojďte se podívat. Sáře tak jsem posunul čas na telefonu, aby si myslela, že je brzo ráno a měla by ještě jít spát. Já musím jít hrozně potichu. Já jsem hnedka o místnost vedle. Plán je úplně jednoduchý. Sára si bude myslet, že je třeba 6-7 ráno, tím, že zavře telefon a půjde zase spát a pak se zbudí třeba, já nevím, ve 12. Pecka. Vai dormire ancora un po'? Che ti sei alzato tu alle 4 del mattino? 20 minuti fa? No, vai dormire ancora, tranquilla. Už jsem nečekal, že mě to fakt sežere. A že vám to uvěřím. Sei già svegliato? No. C'è tantissimo. Perché ti sei alzato così presto? Hai problemi mentali. Perché? Ma hai svegliato anche a me così presto. Scusa, dormi ancora? Aspetta, mangio nessuno. Sì che poi dormi? No, forse è impossibile. Io vado a lavorare. No, non puoi dormire anche tu un altro po'. Non sono stanco. Che stai facendo? No, solo certo. Quindi... Non ci credo che ti sei svegliato così presto. sono le 7. Allora non era nel mio sogno. Sono alle 8 del mattino. No. Un po' tardi. Ho pensato là nel mio sogno, mi sono alzato alle 8 del mattino. Tak tohle to šlo líp, než jsem čekal. Kéž bych to ale mohl říct i o tom, co se stalo za pár minut. Co mi to tam plave v té vodě? Oh, vieni, c'è qualcosa in acqua. Guarda. Guardalo prima tu. Ježiši, tohle nešlo vůbec podle plánu. Jak to říct, tak tohle to nešlo vůbec podle plánu. Pecka. Ciao. Tu i capelli, non vorrei bagnarli. Non mi hai già bagnato. Oh, niente ora. Scherzo! Me la butti in testa. No, vieni, ti abbraccio. No. Pomoc! Jak už jsem říkal, nedopadlo to zrovna nejlíp. A tak si říkám, jak bych mohl Sáru ještě naštvat. Je čas na šlehačku. To přece funguje vždycky. No jo. Beautiful. No jo, to je vončo. Mňam. Andiamo? Mhm. Andiamo. Che sono stanco. Sono arrabbiato. No! È anche scaduta, vero? No. Infilatela in bocca. No! Sporco il divano! Il divano! Che schifo! Mňam, no to je nádhera. Però che schifo! Grande scaduta! Come ti piace per ora questa giornata? Non mi piace. Tanto meno dopo, quello che mi hai detto, guarda. Jej. Che appiccicose. Sei spanta. Oh, Venus. Ježiši.
No upřímně nevím, jak to vidí Sára, ale já si myslím, že je dneska úplně nádherný den a že prostě dneska si to opravdu užívám. Krásný to den prostě. Update. Sára se mnou pomalu ale jistě přestala mluvit. Sakra. Napadla mě další věc. Sára je dost taková, že zapomíná telefon jako a vždycky jako neví, kde má jako telefon a tak dále, takže jdeme jí schovat telefon. Počkej. Ciao. Ciao. Cosa vuoi? Posso guardare la notifica? Aspetta. No, com'è? No, notifica. Ok, grazie, ciao. Extra jemná, stříbrem filtrovaná. Poslechni Nikolause. Ciao. Derek. Ahoj. Cosa vuoi fare con il telefono? Niente? Io non ho. No. Ciao. C'è quello nelle mie gambe. Ma perché me l'hai nascosto? Giochiamo un po' col credo. Allora giochiamo a quel gioco tipo con fuoco e acqua. Sama voda. Voda. A přihořívá. Jo, skoro už hoří. Téměř hoří, ale přiznám se, že jako pouze jen přihořívá. Voda, sama voda. Voda. Dobrá práce. Jo, Sára už vypadá fakt naštvaná a tak jsem se rozhodl to nějak vyžehlit a jako správný přítel jí udělat kafe. Quanti cucchiai di zucchero? Sì. Prego. Vedi che sono bravo? Sì, almeno volte. So che ti piace dolce. Ma sei sicuro che ci hai messo ginseng? Che cosa hai fatto qua? Niente. Ma io? Cosa c'è strano? Ops, scusa, mi sono un po'... cioè, ho sbagliato un po'. No. Ma molto! Fammi bene ora. Jak ti chutná další kafe? Dobrý? Ty ho sputata dentro. No, non è vero. Normálně. Napište mi do komentářů, co bych měl za dnešní utrpení Sáře koupit, jednoho z vás vyberu a to, co napíše, tak Sáře koupím, protože